Rame-rame mas suarane kepirang mah sing ketepi panas nih panas kepirang mah sing ketepian kaya dene maangin rum siring-siring lamat-lamat yo mas oh gamelanipun madu abut pati panas pati Ayo, sedang Rai. masa minyak seni Jangan dikelayadan ya. sedaya Sandak secekel ya, ayo. Ajar sih kliwat. Ayo, barengan ya. Sarana putri Kacung tono wong sing paling masayang deh alon-alon alon-alon matali Gunung Jepang wong sing paling masayang aduh dong matur kesu ayam buta menangkan bos mobil cilik seluruh si gugur dewe Coca-Cola karo anak aduh Coca-Cola karo Coca-Cola bos karo kacang anak gabil masih ngorban why sampun lima selawas Coca-Cola teh botol bapak Coca-Cola tua raja botol aja lali masuk why alon-alon matali batu bagian alon sing penting mah asal kendang man si katone mah acung nasuhi wong sing paling masayang dewe aja lali sarana putri bapak wayi sareng ibu wasriekeun aja lali maselawas witeng tresno joloran masoko kulilo wanawani mawanopis ari sing wani mah pasti duwe ciri wanci mah baca diri ketulis mah kegawan janji adat teh badi kawami ini atul sareng sareng ibu si paekudi Rai, sang kuryah tidak mau ada kemalahan cemaring aku ya Rai. mari goda-goda budak-budak madaya Oh ya, tadi ke mana? rasa beda mah penasaran yen durung
Adu apa karo? Alon-alon, alon-alon madaliban. Makin alon, si Fatima asal gelang. Why? Eman-eman, eman-eman, waduh. Why? Uli. Orang tinggal, orang tinggal. Wakekok, wakekok, Aduh wakekok, nok wakekok, wakekok. minangkan esi ditambah kacung nasuhi minangkan esi miraga. Aduh nok putri Ayo. wong sing paling sayang teh Adu apa karo? ibu Gusti Ratu ya? minangkan mata murati Diri gama tuh yang mana? ibu Diri gama mana Pak? Oh ya gama mana? Dulu yang mana? Ayo. Pasang dadamu ya. Wah, di kelompok-kelompoknya cah, kayak pangisingan bae cah. Patih,